Bugün çınığı sizden jengişinizler, çınığı jettinizdер oşo jengişke. Murdaki prezident Sooronbay Jeenbekov öz arızın жазып berip ketти. Spiker Kanat Isaev anın mildetlerin atkaruunu mümkün emes eken dep özünün arızın жазып berdi. Bugün президенттің милдетін атқару жана премьер министр деген кызмат мага өттү. Эми мен сиздердин ишеничиңиздерди толук актаганга ушул сааттан баштап киришемин.